Pakayaw niyo din sa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Natigag ng pumanapon ko kung wala sa pagpumamanusan ang naman bigyan si Sangka na idol sampai sa idol mga mga kalipad ito kung bibilangan ng usok kalipad iya idol o dia kan sa kanina pintuan na anigat kung mga pangyayari ka pagkainuan ang sultan sa idol Agyang kaya ay bulakan kami. Agyang ipagdunga, agyang kaya agyong ada salah kawan kadi kini nga. So Bulacan so Bimak na Bulacan Muslim Community. Sa Bimak na Bulacan Muslim Community Association. Consultative Council. O ay sa chairman ng Bulacan Muslim. Consultative Council. Bimak. Oy, namasukan niya. Sa party. Oy ba? So Bulacan Muslim Affairs Consultative Council. Sa kanila na sa kaya lagi sa malagot na sa Bulacan. Kaanay ito akan unang bae bae lagi sa ito. I do. Ada salah orang itu saya kena makan lah. Kasi nakinaawan natin kung nagkasuwa sa pagpapagalan at kasunod ng mga salin. Na matanggi ka mo kung isa mapaka, kaya kung budag ka lang ba isa pala budag ka pa ay doon mga rago ang mga wala. Nasa puwetang warang dalang sangat isama yung dito tagay sa suli sa ayaw mga sanay. Kapag na close na nakakuwentan mo. Gulis yung ano? Lambutan. Bulaga ka na ron? So lambat. Babutan mo sa designer. Designer niyo dengan perat ni Kwan. Kasama niya sa picture sa mapeap.
Hindi na designer na. Ano ako sa designer. Ada designer tapi kuya din. Sabi na binakabatan na kompleto. Baka sa chapter ulit natin ang angatan. Kawawan. Udah panaksak. Nyawa ko din sa dinis. Nyawa sa dinis. Uy, katulong sa paling eh, tatagin na talukan uli oh. Mariga binali nga bugid eh. Tayo na ka na kayo ka manuto. Tayo na ka na ngarana ka na bumusawa ka. Uway. Iya ka pamasa ko pan sa kuwan. Ilusar sa mo tuwa marabunga ka din mahalin. Iya buwa kaya kuwaneron sa mga kayo. Iya masa ko sa mga kuwan yan. So hindi ko rin.
pangod ibinek suara nung wala ka biliwag. Ay biya ko na kung saya. Magis ka na present. Mga pasado so welcome address sa piling program. District Pinapopos sa Sultaneta. Sultaneta Bulacan na buhay sa Repada sa Nene. Nakapag-istorya ito na iyawan dito isa Bulacan na eh. So bang sa muro historical presentation mo na si Professor Makalayo at Chairman for Sultanate. Then tubuan na sa intermission, maganin natin balagtas. Then introduction, the incoming Sultan of Bulacan Province.
Then Honorable Olo Merato Rahman, Gobernador President of United Muslim Leaders Region 3, President of Pasukan ka. Baliwag Muslim Community. Tunay ko na mag-search pa. Tunay pa na position. Manila. Coordinator. Provincial Coordinator. Coordinator sa Ha? Sala Police. Municipal. Iya na ako na Region 3. Ako na Region 3. Northern na. Ayaw, lumalang ka. United Muslim Leaders of Northern Luzon Federation. Of Luzon Federation. Northern. Luzon Federation. Ako na kita Northern. Niya doon sa Region 3, United Muslim Leaders. Of Luzon Federation. Northern Federation. Ada deh susunutan.
mga kaibigan, hindi sana ditutulog. Nangangalit ang nasuki ay ang panuli ay meron dito pa ang hindi sana ditutulog sa kanil mahali at tao sa kahit kayo. Pwede ko sa mic. Mahina. Pero te mata, yo. Aduh. Aduh. Mengermas ya, Manardas. Yung sirip po, sa Mililan. Na puminakan po Allah Ta'ala amin ka na nakiligran po kano po malimaw sa lama. Ako palin mo nagyang ka na nagkaluang kabarakat kagilan sa salat na kalilitan na kung kapipi ang ginawara ko sa kabarakat. Naman yun yung mambag inalang walang tuwago sa kanawalang wala ba iya. Pag-inilan sa karasun ka nila sa inarang sa hit kaya nagtapang nililis sa province mo Bulacan, province mo Pitipas sa Light. Naguginan na yung buloy na Tagal na kasi arong mga di sa malamang ko na ayan ko na wala po nilalaro ko na dato ko na ako managin makainin mo na ang sulutan sa Bulacan. Hiram na dikutan siya, namalut ka dito tangi Nagubituan na kayo sa kano papayin mo maanang sulutan sa musulos sa mapapadalil pa aman yung sila itong kali. Kaya sa mga pagupit yung ayak na lang kano sa iyo po din na buong narawan na ba sa rin pa din.
papai para sebutan sa balagtas na pangadyak ka na natatnan sa ubaan na siya ka na makoruptin sa pitong kumagulaulaan na kung sulong na ako yung pangasanin na pangansopon niyo ka na ulang mawitan na mga sarili pa dahil so pero beso na yan yung mayalagay sa ulakan kami doon kung mga sugat na may pinakakasarakan. Otonya suatong masirakan ta may kalagi dia. Ang kasubar. Kasubar ang masirakan. Kaya daw kanya suatan no masirakan man ito. Kapagalilan sa mga pangkatanian na malang magasuan sa nganakan na inalitat ka gulera sa suwa o iyan ang sa balastas sa kakain mo ang maghihilat ka walaan. Pakai umano yung sulong dala sulutan sa balagtas na ibilaga na sa sarakan ang yaman sa inila ka ng si mga dito mga bae payangan yan ang panaubalin pa suli kang ginaway na ubasan masukay na sa isaw ang sa tatma sa isa yung nilalaw yung saan sa kanang pamikira na yung tutuay kalitang kuwas si Benong kanalisin madali mapag-upang kinapapain umanabi sa Bulacan. Ang yung paut ko kada to ayan da na pakir na irakam birulan na to papai mana sulutan ni sa Bulacan na mata-mata na sukman sukaplang mga perkara sa riyan tuwan na minangaragan dengan rukan sungkuan suara ko mga pangkudala sa iri na tululak na na dun mau bentak yan sa di Kumamtaw ha may piruta tintaw. mana bayan sa balagtas na hindi na pagpuni ang kuwa na amade ang masarapun panunin rakan sa katila pamamakit dari semua dilalina merakan sa wassalam. Ha? Ito kabugatan sa duwingat. Okay. Ayun yung manong sa kadato kali. Okay. Okay. Kabugatan mo duwingat. Kan pisang ya kami ya. Iya pa tatali yung mana dato kali sa Bulacan. Ito galon. Yung binubay taon na. Yung mga sama ay sa
Hãy
Sulutan na rin ya! Sulutan na! Marata ba ito na ka? Di ka na magkalak, kamada kalapan. Stop, stop, stop. Mana pelag? Dap. Oh, dap. Gusto ko na ka. Dalam mana ka? Ya gitu ayunan dato.
quiero mi su pala na jao me ne panta wa ka dia na mani sudah to ya si dia to sa pasi na pa puedo na ke dia sowang awa me de to au sai amai Hah? ada abun na mau di sana ma te wa si dia to sai ai sa na pino au di di ai na kai de to au a mo da ara na ta bu au na kana sa podo abu pito enom ta we ara ana me pam ta wa de sa ka de ai de au de ara de ai ta bu am tu bi di lepi la sa ra ai ta bu da abu nu pa ge ro ma na tu bi la sa ni ga au na ma bu du de ai ko au wa mi di pam ta wa ben sa sa araya de adina mai tuaya ma do men buau ma ai la abi chen ta wa bu sa na kai ta mai ado do sana du ma sa na ku pi ku ai ra kali pai to au me yan de anu to so mi dum bu sa di ka ai na ta sa ka de ra ka de ai me ni wa bin na le do pagana am ai pikir ku ben di la sai api ai ai pina na ga sa pina sana pe ai ram to au na pagana na ko tai we ani ai ra ka pu ra se ai au am ka ai mai ada to au kai no ko na de to au ka le de pa kai ai ngo ma ai na so ta na sa pu to au sa kai ta ai mi na di pakai air derun bunga sau berawai ne adam arade penade na kuai mude saputi tu perabe insia kapte paku de sana masina ai abu na na me ku di dan na sawau betana ta au na usan wei berai ma bedu na sa sam beli senalo min buau sa abu ola ka na ya ya le am na ko pai di na na sai ayo ra at am ko na sai para awa bu di ayo bu lai abu ta sana de na buau de sa la buau ya de au sa pura mi so pula kai na pai kai ai bu ma ya du so para ya du so rama sa buda kana si dere da pere na du au na bu so pan ai ai ama de ai de bu am tu bo ma na si ti sa pura bien so bo ola ala na de pa de san tu suau adu mi ai ta ra te sara ta buau da kana na mangano na sa ai na na bela ta au ai ki ane ba na ko mai di no pinai di na ko su de ai au oi ade na sai na na yang tu na di ka ni ai na ta ai ada tua na ai no si ai da tua o tua apa me ni ai ni ra to
Muriai atau murai apa mai nak kain mau mai nak tutai sabu wow nak kain umia kayu nak semua tahu sabu nak kain apa deh tidak saru berada dia sesudut tanah sabu lah kami yang tahu dengan ada paru biru dari narasi dari ini yang makam terbentuk saya dan mau dapat rasa narangau pendek bertarin ngapain kaya nak ada kadera berian anak ame kurina yang dena udah beritan tua pamili saya ni auna dia apa dia nak beram tu beram nana suau biai rube biai suau lagi nana suri nampi dia auna dubai dia dah biai sara kata budak ada matai demrana mama kami tiba tahu kami akan berlam bedah anak wow pemanan anak ibu nam berayai saya atau awai siapa mini sariai pada anak berayai naik bisa pernah bisa pulang kalau bermimpi nana ini paguyunan nana dikan nana pada arah tuan nana no siai sai pudiai apa yang ini buang kaya arah mana kami sariai pada apa kaya ini mana ada sulutan sebelah tai sabu nak ayah presiden yang apa perai ini ron muslim ayah suausi siayu nana bumi wow ni sebelah belai sabu ulang anak-anak nana suturu guna pergi mau deh aku tahu nasib di hari dia sana dia akan dia ada ada bentuk saya wow deh apa ambil buka apa ambil saya deh pada ayah kumiton nunai solo tanah sabela ayo dekat apa kalari kena kasai kare kang kuau wanana irapa deran ia matai denanan rahana di simbuhan apa memilih dia mai mau pamilia pakai lagi nai anak subai sabuna ada itu besar dia anak bentuk gandian rumah kana manis sana burut nak kasih yang kau kami pengisi pakat tuau orai iba besar biaya angan tau makina supe dong gulai tidak tutai ya rumah nak besar nadi simbuina sultan saya abu anak mana nak orang mana di simbuina pabede di maporo so pamili ya apa kiran bisa pulang nadi namanya ini pai agai mau di degai tu di una papira pai kai mai na pasulu tanah non sakade na bundan kagi bersani asole mani sarana aya pikiran ko au na pai au tayam arang au sadika pada ini sakai deru au
Bang gua udah ayam aku pernah dan sampai pada sabunna. Yang kadai ku besarnya nasang kopan nasang abung. Ola na para na kana bu sunu au ansan. Ya soke de dari dia na perpuyai na damate. Ado yuda karana di simuhai na sari pada asu pabile ya. Akira pakai mau mai na sutai ne rau mai. Ade sakadende na pula mana kabnara kau kau pada tiada satu baladi di urai nama larang kuau mesin kira nalai rumah pendek kuau sakadan di nama buah lakan aku pemandu diri supaya dia naik sam agar sabakna benda kata senase mau nampi der sakai dirwau pagam are ko wa me ko ori na ya re nasi ditwau sai ai pudi na pamidi kungkara na palmeri ai sare pada apakai kumana bentuk genusuau dutan sabena ai tai sabuau ona kana kai dia tiana kadei to bansa anian nakaso mana suau kadarian mainu de akaisa doa mi ai kabenar kamu de nama perkataan ni atau pakeguri gawatau au nama pekan yen tayan adir sodiai pema au nayo nai ni pa ambu au ni ana soberai ana puta para la suau piai ba piai sor sai selame kasetian yo berderam marahi au lambai tayam này đi cả đàn băng tu sa kai pepeana ma ti ai sa ka de ru ka beri ku ada to apa budak malaikat negara panai sabana kita sabuna kau taruh bersana ayah dia ina kairo wau nutana nau nama sau wau ngana ya kai tarum pokona nam tawar suara kata sadi kai pau naga dia ini ayah dia mana dia nada to amel kau inde akai sayang kenapa dia nak tuai dari salah dua ayuh nan anda tahu sabana kita sami nunggu makai dia beramto beran akagi mekuru pun apa karai dia kemudian anda salah dia tua ubah
Sari kami dia di pai tua na pakai gu umai na pindah tua sangan sabai kana berana au kita sakali dari tiada itu madari ana subang tu gani na pai karari anak dia main bertara kayak kayak nyai kadang ayam mampu penadi salan raya dia muda sabang nabelang tas kain nurani muda kama mama wetim bulan tuau bertemanungi dengan rade tenang kini tande ya sakal berana mati sakai derau pada riai kuau akade prima padana sakai kuau sulutana kaira buau apa pegawai nana mati sanu wau dengar ka aran dia dia tumi suma wau da pala kai mu mai na apa non jiungan sabai na gai tai same enong bawa parana kana membawa ulu besar besar dia na supang kata na sokeni ai rai ade Kian sakau pernah mati sakadai atau wana nasi ada to sadar pula wau nyai pagi enada lagi nada susiang kadaya nada sunu wau tanah beros sabai ada gaya tai sabu wau Olah nama rarang kumai tutul kamu besar kau ada anak sungai ini makara wakai saya ada pindah tuau agama aku desa benar benar sabu lakan masuk ini tidak tumpah ada beban gua lah kayak lembah dia ayam benar dan aku solotan dia mana sabena air tai sebuah olah karena lari ke sude air dari disakai pepai nadam amat ai sada manasina po apa yang kai mo ai ada sabda kata kaki ayo pindah matau na pakai regim enak tidak tu hai mi kadira pakai ibu mai na pasulu tanan sabaya kana beara ayo kita tahu bahwa pagi ada mata-mata pada dia yang tomai ketan tua pakai iman nafsu autan man ya ursa bela beta somnyai nungau nafsu kinyai sayande ya dia nanti ya kamar maun tua dia nan ada sakadar udah toy mama sabak na benda biasa awadi denakan dia ini ibadah na tuau pine senjai dia sakal pepai nana mati
sa bayam pagay kuwawa may kuwaulina ya gun na siya emoji besar pada sa pamiyay diyan ayamam puyaya na kasulutan apa luwaw na bayalay agtas na mararam kumakamuluwaw na day kumay Sehat nak? Hah? Dah mau mang? Betul karena terangkap tangan kanan. Apa ini dan? Time apa gitu? Time kita. Kami udah di Tarapas. Jatuh wali naropa mahapon.
Dia mahilugan na, paturugin naman. Ada. Hei, Bustosa. Solo tanda Bustosa. Wah, pihak biru nih Anun. Tiga. Tutup bangun. Sulutan! Naku lang! Ayolah, jiran!
Ayana salah jasa tak bare dia